Ko kore ke uhu whaongo he
tala malo fonua ka mai ngahi tala whatap ko tope o ku whatapoa te proklama ni ka atai whainga maari e koni ke whahoka tuai ai whatala noa hono nima pea mo whaas mama ka candidate whika uraki o tonga tapu honga fulu atanga pe ka inga ku wongole rei at pe ka di mautol ai tau proklama ki mauto ki kataka shea at pe tau proklama i he hoan whako whiwhia ke tata lere whaas mama i he laine ke whatala noa ki ai i he whainga maari e koni ki whika pepa moe tūnga kuai ai ngahi e nau campaign ko ia ki he whalearea tonga e whaas mala dau mau e aoni pia malo e ngawe lahi mihena ko ilo i ko e o ku toi pe wika hau pia whahau ko rewa ai whili whalearea i he wiki hoko mai o ku o koe ka full time lahi e nuk toi ka ku whewheha ke whaas whewheha ke ai campaign i whahau ko i tongana Malo solo tope a tahalo tai min ano fore ta a pe ta nim ai ko wiki pe u mari e to o ke ai ngai asa pa te tolu me ai ku ari ben ke to ben na a ho fumaua koi pe fa ko e fili fare o ku hiki ki to ai pe ai kau candidate ni pe ko ke pe ai anga ai whakahoko ngā campaign e solo ka ku i kai te tuku haiwi ka candidate e ko toisi i petai ni. Koi, alo pito, whaas ko tuku wiki ko osi hanga ko tala noa ku ke whai, ku toisi e taimi pia ku whahoko mea ko toa bea wala whakahoko, ko e koloa peke au e ngahi pōpua ki he kāinga o tongata pongo fulu, toki i whai deri hai peki nau tolu he whiri te nau whai, ka koe wiki ko osi ki nga ta polokalama whuki nga ta whakaosi aki ai whakaukau na ki hanga o mai, i ta tala noa whuki nga ke whamatala ki he ngahi whakaukau he temi koni, pe hanga pure anga koni na ngau e ake toko lahi, i social media, pe mo pure anga ai whakaukau ko ia koe pure lelei. Pe nake pehe ku i ho whakaukau ku ke whakaukau ku o sia o sia tau mua pe mo kawenga ko ia, i he ne lere mai kono a o mai ke ahoni. Ku ke hanga ko o mai a tem for all, ke whai aki ai mihe aho koe ni o hoko hoko ato he whiri, o hoko hoko ate tau e whāka hoko mai, tānaki ke mau, e tau tuku hau koe, tem for all i o hanga o mai, ke tau ngau e to aki pia koe taha whake ni ha whakaukau neongo o kuanga maheni pe, e tau whanongo ke tānaki ke mau, pak whahoko whake ni ngai whenga paanga ke konseti, ka whaha whenga paanga e kolo, ku whia maa ka kai kou nau tangutu he te pile, tānake paanga koe, o whaatala ka tiki nau tolo he kau taki koe o whenga paanga koe a, mo tokan ko mo ngā ue tānaki ke mau e tau paanga, ko i ngā ke oa na ai ha paanga mōre pe whainga mea bebea, tānaki ate o siu nou nou, ka kuke hanga o mai e te mi koe ni tānaki ke mau e tau tuku hau koe be, e uhinga loloto ki ai, e koutu i mahalo o ku Todon pe ke atu ka te koe ke ta hoko atu he ka venga koe ni, mahu inga apito e whaas, ke tala noa i whakaukau koe ni, koe uhinga na ke whakaukau ai, koe tēmia ni o todon ke tau unu ki ai. Ko osia usia hau whakaukau ai pule lelei, ha tau teke koe ia, e kakai e whanua me kau taki ke nau o pule i lelei tuku hau e whanua. Koe konga ni ke whakaukau, pauwe ke whakaukau te ke mau e ngau e ki ai, pe koe ha ngahi matapai o ku ke iawa, o ku ke ngangana holoai ha mea ha paanga e whanua to tonu ke tānaki ke mau, ka tak mua ki hoko atu ai i koe hae mea na ke whamatu ungai, loloto ai a ho whakaukau ke tau ngā unu ke whoirea koe ni fuwhia mau i e tau whākoe ni ka hoko mai. Malo solo, ai koe whoirea, koe whoifris, mana koa, te momo oni koe na tau whanonga me o wafi maua taha, koe pure i liri i tuku hau, ai koe pina ua slavi ke henkoe whamala, ko whatu atu, ai hoko atu, ai koe hoko atu koe mei heni, ke whiwhareare a hoa noa, o noe mai wafi wanima, koe phrase for all weni, tānaki ke mau e tau tuku hau. Koe e solo, o kou mau ai whakama oni, e a mahala bete u reveal i wike kahau e tapolokolama whakaosi. Ai malawa, ai lau miriona, no koe lau kilo.
o koe lau mano. Koe lau miliona o ku more e mi fonoani. Kono hinga koe to tu hau ia na ton ke tana ki sai. Koe tu hau wani o uhinga ki ai. Aku mau fo ke tana ke tu hau ia ka wasa preanga. Os pai no pito ia. E to hanga tonu pe ia, ia waire vai ke ia koe tuku hau e ngo ko winga ki tau te fiki to ke tuku hau e ngai sektor tau taha. E koe na olawe ki moa ko fe ai business lahi taha. Whalat whanua e whanua ni. Koe ngai wharekoloa wholesale mo retails. Ko fe ai sektor au dau tānaki ai paanga lahi taha he whanua ni. Koe wholesale mo retail stores. Aia koe paanga lahi taha koe whanuani, ko agoe na panga whakafuafua, ka pau amalisi paanga e walu ki e toko taha. Tau no fofo ke whanuani, toko taha ki ka mana tu. Aia koe ni I, o ko pehe koe ko below poverty line, o ko nau paanga pehe ua ko nau malawa mo uia he aho. Ka koe lewe ni I foki o ko nau tu maharian ki nau tau, lahi paanga e o ko nau whamori ki nau tau he aho. Ka pau whakavarisi ki naua tau aki fusi hifo ki avarisi. Au e lawa ki whitaula ki paanga e walu. Ka pai paanga e walu he aho. Koe paanga, o tānoa ben ke paanga kong alu ke grocery store e solo. Ke wholesale me retails. Ka pau paanga e walu he aho, koe paanga e walu kilo. Whakatoa he aho. Ka paanga e walu kilo, o alu ke sektoa koe ni. Koe wike koe taha, au e fitu. Koe riunga fitu koe walu kilu e solo. O ku nima poe ne ono miliona. Au tau tānoa pau tau pehe panga ono miliona he wike. Au kai ko ha fika ni e solo e hala. Ko kapa e hala ki lao. Ai fika koe ni. Au tau pehe kapa ko panga ono miliona he wike. Alunga toa ke grocery store sai. Kapa ko pesete tau pehe solo tau pehe kapa ko pesete e tahanima, o koe tuku hau. Se te tahanima ai ono miliona, ai koe tahakilu nima mano ia e ono. Whai whika wape koe ni. Okay. Koe paanga lahi au pe teuton ke tāna ki. Sai. Oku e no foki ai ngahi mea ngā ue, o ku ngawe aki, e ngahi wharekoloa, ke lava ke ti tanga tonu me ofisi tuku hau a e nau sales whakaaho. Ai koe lahi taha koe ngahi wharekoloa, unau koe ngau akpe nau tauria calculator, o te kei ke ai ha misini cashier, till, ke connect, ke tuku hau, koe ne pangingi be sales ha wharekoloa I mauwhanga, os lava e tuku hau o sales na ofisi ke sales ai wharekoloa koe. Ok, o se aho mahino. Sai. Na o mai peki, na pehe pure angana na hanga o mai ki cash register pehe e wanoa nai, o ki tu whaki holo pehe u wharekoloa pe ni ihi. U wharekoloa pe ni ihi. Manatu koe ke aina nau pehe, o ku too expensive, o ku fu mamafa, ai class misini koe ni, pia nau koe ai, he kai ke lava ke hu katoa mai ha misini pehe, o tu whakatoa ngai wharekoloa. Hau whakongonga. Nau whaka e ken ba pehe panga waluafe ke misini. E ne hako ako no install mo ngā aki. Pana oswhehu ia ai pe e au. Very poor excuse. Koe ki waluafe koe ia, ka ne hanga whakamāo bobo mo whakamāo e tana tukau. Ospen mahina taha pe ua kawa ia me wharekoloa koe ia. Sai, o kuto ia I pe ngai wharekoloa, mo ngai wholesale, o nau kei abuse pe nau tolu, even, kos o mai he a misin pehe ka ki nau tolu. Te wate whataatanga ni. O mai pe a misinia tuku he, ka u wholesale zeni so, ai kōku nau tāna ke lau kilu he aho. Mai pe misinia tuku he, ka nau tohi invoice pe nau tolu manual. Pakono whatu tāma ki me taha teo kalatu.
Mas tu fogo me o que te tonga ia sector ko ni. Os, hiva po ne valu e se ma we na utolo. Faradage, sai. Solo ko au ko koe ko wholesales. Ko ni hivo, ma tu fogo ko koe ko wholesale, o que ala ta ka whakatau normal pero everyday paya zia ka wholesale. Ko u whakakolo whakamovi te vete pe ko watu ka koe. Mana tu ka ore wana utolo mo ia ke na ngai whakakolo whakamovi vete o whakatau atu ke kakai. Tala mai ange pe ko haie ka shop owners ko tai mini phone one. Ko kakai muri ta ko tanoan ko ba ko muri fo ko. O vai ho wholesales. Ko ka mea ngai watu ka to ka ko ka shop owners. Who are they? They are all non-Tongans. Ko kakai ta tau pia o. Hege ke na ure ana utolo pe la nga e koe. How me ok fai. Ko mea le vai no poko. Ko mea mo oni eni. Ko mea e koe ko tahai ni solo. Ai uhinga lahi. O mai uhinga ke hege ko fie hua ki whare area. Ka koe tahai o uhinga lahi. Ai ka pau nima. This is one of the reason e ko whaka amu ki hua ki whare area. Kono uhinga o koe ko eike o la tawhi ngai maha paanga fo o i kai. O whainga taa ali foki ai pōre ko ia. Ko ai peke o alu watu, o tānaki mai paanga o totonu o si ai, pe au entitled ki ai a inland revenue wea whanua. Ego ko step uru a kia. He koe paanga wea solo ko talatka koe lau miliona i mahina. Lau miliona i mahina ai more ko ia. Sai, kai foki ke mea. Aia, ke tokanga ko ia ki ho abuse o whai. Mai be mi si mi teo mai cash register, o whakamo ui pe tuku he. Ta tohi invoice be nuolo pe, o kai ke lava fokia o le koti. Mei he office revenue. Tohi pe ha ko kakai pe fokia o nautolo. No one will say anything, but lai tahaka nam to whakamo ua no whilonga kisai. Ko nau sio pa kai aho o se ta foi sales ia tau pe. O se foi sales i hawa furu. Se iwa ma pa anga ta kilo. Pa mo ui a ki foi sales e ta he cash register. Wiki ngari poto pe. Sa? Os ale foi ta kilo ia unaccounted. E ka pau ko tax tau pe se te ta tolu. Ko ta kilo. E ka foi pa anga ta mana tolu afi more. Se ke fatata mai noia. Ai ka bau ose se kiu mai ha fu sa tolo. Hona u kakaipe foki. O huwe no koloa mi e bia koe. Ako na aluka os tanake foi amando ta kilo pe wa kilo. Pureva foi inset ha foi sales ta cash registered. Ko tala noa ko ni o ilo be ka na tolo. Ai tala noa ko ni. Eu não fui a pe me kantonga. Que la fenga tala no ni solo na tuku mai ke whakao si o sia ke campaign. Pa te wanga lewa o mai ke kata no o te o mai lewa whakamo ni o reveal e ta program whakao si koe ke kahau. Ai he ko plan ke whanua he ko tala no ko isi whakawhanua. Koe ka mea pena toko ta pōwhuru. Tonga. Koe uhinga ia o ko fi aluai o whaia mea koe ni. Ko tahe te whitui. Tahe ngā uhinga. He te ulawa o tānaki mai, he te ulawa o recover mai, ai paanga o totonu, o entitled, ai tau potunga au e tukhau ke mau. Ko porei, o kua o ke miliona he mahina ta. O ku more, ka kai ke ha, ko freeze for open, ko alu muia, ke whiwharerea, tānaki ke mau e tau tukhau sai. Ko parapare maura ki i. Parapare wale maha noa, ko bribery. Ai ko si ai pe ko kau ke se na foto utu wa ze na wa ahi wa mi aka to ko ya. Ai de lava ya. Te ulava e au. Te ulava ya solo o fai me ko. O lo aqui. O ko ko ka pa ta behebe ka pa te huo o fare area, ma o fai ngari ke kabineti. Te ulava fai me ko ni solo within 2 weeks. Ospe we ke ua ma ka ko la pe ngone fo tu e fo system fo o yanga no tana ke tu hau ke mau ko no spirit ke wo mau ia
ko last 2 weeks of first month o wiki o ko lak mahina os asiola mahina tolo mahina ono ko pare mia fia mo oni e a ko ya mo be ko ko tano ke e o vale e recover e pa la fauria e me ko sai ko lo loto ko e o no vainga ake me ani o ko kai ko haki i me asi ai ko men go I couldn't stand ko lo te ki fine iki ko ki tanga iki ha asini lo te ki fine iki kolovai na lo te farkoloa no suspension pe ki mua ate ki se nit ate panga ho fulu ko me moa ko to ton panga ho fulu ke to panga ta se to no panga ho fulu me moa pa ke to ko ho tu ma wa ho tu pu pa ave te panga ta se te to no ka isa keke mo matin ta po lu fe ka wawe fauri a se niti fa amone tu pu to e fa o ia mo se niti ko na si ala te fine iki o atu ke ave ke fa ke ta wawe fa ta ta ko tau hiki me ai solo ke ngai business ke e ko tau hiki ko tano fo bien you know abuse ko by wholesales by retail stores o ko fa tano ko no fai solo te hoko ko tangata fei ane kina e fonwan e ka kai ko ni o ku risk as well o te fa tu ta maki e ko ka kai powerful when no ko pa anga ki auto ko kano no fai atu manti a morina i longa abita ko police tax o kuiri fia mo mana va hei ai ka tax police i morina ko ku hanga ni solo o ai ke hata pe he fo no ni he ke hata pe he ia fo no ni hala atata ke teki atu e hata li fia hata ke por no ni ke manga hata tonga o ke foi tu unga ku li fia ia pe ko li fia i ko tokanga ke totongi mo mau a business ko to be ke ni tu hau hala ke ha me pe ke aku fie ka umuri ko ma business tonga ni he ko na wongo ni te ke mau ha fonua kana ki totongi tu hau fie mari fo mana mai te tau me fonua ni ko taha na tala no we na tina e fi mo lau we dem go na cash up ai ko e os na business e po oli na tina inu wa ine mo binu coffee mo lau e fotunga paanga mo fie e a fonua kai to tong text a ia fonua fai mo fua pe a me ko no abuse o tu hau ai ko taha e me ko lave e solo ai ku hinga te fito e fiu ke frena e ko no fo mo aha ke mo mesi life mana mai e ko fenga te taki ko e fai ka tano no fai a so e ka mata pe a pongi a te taki pe mo tai loto e ka kai muri ma kai business ko ni ke wa usia halakang ka for e ke ma for e ti fenga me ko ni ko kinau to te nau loto mama ka ka ba te hoko ko fo fa rea ka ba te hoko ko hata ka minista ka miti ko fili ki nau to te nau hoko ka kai ko ya ko fili pe te hoko ko to ta fi ani ki nai ka e ka kai powerful ta for one e me fa económica ora ko taria dia solo o te ke wala ki ngai business ke he o kai fa ngai business ko accommodations ko business ke o kai ko tano at ni grocery stores o lau miliona a panga ko more me ai na tano ko ke business ko me ta tau ko osmao mo lo to la fi unga ke wanga o fa ko anga ko ni ko high freeze for all ko kana ke mau e do tuau ke konga fogia ku tau si o ke ai he hanga ke fatala no ke fai e faus ka ku mahino o ko tu ko be e to ani hia o kuna u lava peke na fakau ke ai ke una wilo pena tole ngai me ko tato fito ke ngai potu nga u kuna nga u ke tana ko ni ka ko fo ke tawanga o claim ai ka nga u pe ko ha fa nga u hinga ko ya ka to ton fo ke au ku to ton ke fa nga system ke li liu
kai lava fai ke mau hono tānaki ko ia ai tuku hau ai fuke whakakata ai kau kandidate ni he na ngai whamatala ko ngai polokala mau na pehe koai ai ni ia na whakanga kau se aina pa nau tope na toria ko ma na mawhai na topa na whakalonglongo na toria ki na te rea na toria ka pa ko whanga he passport i pe ko whanga he hawhainga me aku mahina ke kakai aku kuai me ia kuai whilawe ia whainga me hanga bribery aku lava pe kakai ko ni me nau powerful he nau paanga o nau tapuni na toria ngutu ni ihi whanga whatapu ki ute nau te loko lava na tolo o te hoko atu ngā ua nau whai ka ko tui ko ngā ua ko ke pore ki ai koe ke taha ngā ua whai ngā taa moni whaosi ka pai hanga he wahenga awe ko ki lotu whare area ke tuu fo ke paku mahino e peka ka ia talu peni ho whamatala ho tuku hake ngā issue he palaparema me matakari ko ni kua open o ku ke campaign ko ni te ke lava solova palaparema ko ni pa ko ta fa aki pe ko ya ka tau sua tu o ku palaparema ko ke lopo ka hana kai ke fuhanga he ngahi pure anga whakatoka ngai ai palaparema ko ni ki fai mo solova e whaosi ko whawhetai ki o tua mafsolo ko ni hanga o mai ai taimi to tonu ki upore ai ke whatongia ko ni solo nau te ate ki tā noa whatu a koe ni kainga. Ke tengi nau hike tengi nu usila me hen. Pea rotonga whai whi ngā koe tengi koe ia. Pe nau kau ke sias, ke siasi i wesiliana te tisi pe i usila. Pe nai hanga he siasi o whiri au ke utang paanga. E koe hufo taimia, mahalo ke tengi koe ni mahalo pe nau tau, tau ke isi i au pito, mahalo nau tau wa walu. Hanga he siasi o whiri au ke hoko koe utang paanga. Mandi tiki o ngā ua paanga ko ke yako tango ia. Kone tuko peka no tuko mana tu ilelei, na teka mobile phone tango ia. Pake te alu kita ke whangi teorio, ko mai ki kate wha umai ke ngai whangi puha telefoni tu a telefoni ia. Ko mana tu ilelei, tu fia. Kono hanga koe se si o whalala mai ka au ki utai paanga. E nau keisi. Ko kulele hanga tanu me peo, wafe ki teori, o kume paanga, kai ki kate paanga nima, o mono e telefoni o tāma ke whae. Ke talange ki ai o whawhia koe ni ko whiri au he seasi, ke seas lahi e. Ko whiri au he seasi, i tahi paanga lahi au he seasi. Solo, maari e lahi lea mai whae kao. Ke rangu e telefoni, sapat whogien. Au ko silo ko stuke lo te atonga, tupe na tohi taha. Mau te blot maturu he taha ke hua. Au ko lain koe ni whatai mea koe ia, o lo tonga ose ni kai umwana, toko te maarolot, ke au ki lo te whiawhi. Ko tā peo mbau whae. O whae kone ngā ko Luisa. Ane tari ve telefoni ko pekia ia. Pa ko kula krea beni. Ko tātu pe ko e me mai whae. Whaas ko hapea koko. Ka sapat ko tātu. Kai ko tātu peo ate o ngō whawhiawhia koe ni. Mai whae, koe hai o ngō whawhiawhia ko tātu. Tu yo se mau whakataha whila kanga. O whireo e siasi ki utahi paangalahi e siasi. Solo. O rene whae na mai kao. Kita ngā loi au. Whaas. Alo whakafoki la kanga koe na. O ware foki, he ko peheo e fia. Ware o whine ki. Alo whakafoki la kanga koe na, malo e nau whiri koe. Mandu ke ilo whae teke o ngā ue paanga au. Ko ke iako au ten koe ni. Nau whine ki. Ke ilo la kanga koe na whakaosi. O ku whai e kakai, o ku iai e nau paanga. Ko nau hinga, te nau hawai no kai paanga e sesi. Ko koe ia, o keke taimi ke tau paanga. Solo, keke ngalo te au ke aone, keke whoki mai ke mea koe ni. Lai a beto mai, hanga i ki o mai whainga maari, ka kainga o kore whamore more atu. Nā pe he, ko whaiha talai hanga mai. Keke o mao e au ha mea. Ka hanga e ki o mai e whoki taimi, ke o pore ke whatongia koe ni. Ko whoki taimi whie maari e tahai ni homo ki whamiri, i e mau nofo. E solo. Aia, o siai, o stonu ke o kau mea rau ma toko taha pe toko ua pe toko tolu, o e kakai koe ni. O still loa kau kisnis tau ngani whanau. And there's nothing wrong with that. O sai be ia. Solo, talu e whakaihi me mea koe ia, ko look forward mai ki ahoni.
ko hanga ma o pe o i kunai ka me na o kunai ai he o te ki ai ke o ke me fa paanga bribery au ke o me boia e au ke tala mai a te u ko kontina ko e ka ba ka to ka ko e ke hanga ko se la to ke ma o se niti ke to ne ka ko e fas mai ke ko ia ni mamano au ta ki lu ni mamano mai pe ni mamano sai pe ta ki lu ia te ke o tari ha me pe ko ha uruaki ki ori pe no foso ke se kai e family ye bi foi mai family uruaki na o ke hawa ko loa ko ana o mai hawa ye aho ko mea wani o onga tau e hongo fulu e nofo moia e ia e aho te u whingai te u hū ki whanarea mo hoko ko taha kau taki whanwani o mao ma whai mo authority ke whakatonu tonua ke kakai koe ni pakapau koe hano aonga ke ose fu tau e hongo fulu tupu e ku ngawe i mo mama hi i mai me ani mo hau moia ka te kina no ai lau ke lo ai whakapaanga pau tō ose tau e hongo fulu tupu pe ki hoko mai pe ki mea ngea ki aho pe taha pa mo gato ai ko uhinga ia solo tolonga mai mea koe ni ako nyau me ke tai mini ko sme ko lave i reo me ke uhinga ai o se ni hu loto ke ki hoko no ta foki no to ke to ya me ai ki ai ko bribery to tom hei kai ke lava taha ka kai koe na solo ko palomes ka fios hova na o sai mega te au ka hu ki whare area ka au ka whainga maari ke kabineti hei kai ke lava mea pe o whai mega te au ko le le taha ko usia mo hu ki whare area mo wau ke ngai laka koe ni e koe whei tu uia te o lava whai mea koe ni ko u mea katoa koe ni o ia te au solo ai u ilo loloto mo u whaka mo oni e hoko kotoa koe tai awa o ka pau hei kai ke hu o whai whahako mea koe ni i whare area te ama pure anga te e sai pe ke au ko hoi ka ko keep up wa ko o sai o ka business na rea vega data mai fasi tu ku ai na ia fai mo na ne hanga whare a ke hanga ai boyfriend girlfriend ne ma ka mi au wa o si ko na kwa we ni wa ku ka me a beua a mo ni balanga langa ngai me la age pe ko na la vega na iso tai pe forma wa ke fo asri ko fo ke tu ko ta wa mo ke tu nga ko ni o hanga e hak ni ihi muri o own a sector lai taha ene tana ke paanga he fonoani io ke na dala to fa me ke compete na be ki lave ki mua taha me te fai ko ai ke tau mahkonga tau 50-50 o ko se para de ki ai ko se so asi solo o pehini han faria okay o sa mo tolo i kuna you o taste mo tolo glory or victory e malai ko ni. But let's be fair and let's play the game fair. O ha fai mo business e ala te tax police for all. O mai ade ak totoni ko pre anga tol mai mamotono. Tau vai na tau. E ko e fu pa anga lai fa mana mai ko tala no ageso. Ai o laki ko fu papa o tua. E ko fa amu ko I can't wait. Offer my love he kai ngano avio ki fare area. Solo ka complete a unga awe ko ni foi tau pe fa. O ku os palomes ke te au. Paka pau e os beta o wo os. O ku sa ia fa solo ke fai me afo o te fai ata. O ku ko afi fai me afo o ia. O ku sa ia pe ke mahino ke tau tangata ke ai ke tau whakalaka pa o e te tau atu pe hoko ko al pe replace ye. O le ai. O me ako foi i loa ko no whakalaka i hameka. O tau viki a sana ko sa po urak ta bang mo ye me ko su done ro tau fomana te tau tele manova ni. Tau viki a sana pa mo ni ke lava fa tau se ne goia. Ka ko behe. Tau viki o tau kau helo. Kau ke ata pe ke to hanga ngahi o tau ngahi hingo a ko kau helo fo o. Fo no ni. Ela ko hanga ko e solo forgot ke me ko ni. O ka pau e avia o tau po furia. Pako ko slava pe ke pe. O se tau e ua ku os solo. Te e o vale hata tala noa
e wafe ma wafitu para te que mais faz so tonu pe ko mana pe que ta no fo ni ma no ke fakafisi te fakafisi ko ni o si be me agoe mo lava le me agoe ko ala fare area ko fakafisi he huia e me e ke o fai o taria ni tu o os complete ia os fia mali le o se ngai la mo polisi ke fa o ke me ga do ne o si me na go be ha me go ke he ni ai ha o ka to fo o ha o ma fa ka fo o ha ko te me agoe Maloso. Mari apito, pas aku mahin apito. Ai tala no ke ta fa ki ko ni he ku kai fo ko fare kolo ape o ku hoko ai pala pale malahi apito ngai fe tu pe ko si me ai be he ka tak to lahi ngai issue ke ano o mai ngai container me hafu ka ko no me be sai ai ko na te ke toki reveal ngai me lahi i he wiki ka hau ke ta toki hoko ato ai i he ka vinga ko ni ko ngai me ko te ke hanga reveal pe ko fia foko nga ko ngahi pole nga we ke fai ko hange ko lau ko me ko hanga tonu pe ko ke te afi holo o takai hake helo to wa ko hanga tonu pe ke me ko fia ma u fra hoko fu i solo va palo pare mo me o si pe pa te foko le kita hoko te nga we ke te fa me a mi o takai holo ka ko me le ke e fa aske ilo e kakai ngahi fa ka ko o ke o mai he ta fa ko ia te toki hoko atu he ngai konga ko ni he ta proklama fa o si ngai pepa ko te ke hanga o reveal he ta fa ki ko ia fe e ta mai ki e ta fa ki ko ni ulahi foki ai ke fai pe ai na tu ku mai ngai fa matala social media pe ne pe ke os me ai pe ko pe o fala anga pe ko ki fala anga ngai fa matala ka ko ke tai me ni ta fa ai ta fa ka ta foki matua me ko ta mai ko puna pe pe ka ve tu pa ke aki ahua ko ve tu be wa aki ahu puna hala pe pa ko o pe mo oni pe u me pe wa fo ke u fa matala ko mai ko Filipe ka no pere ke ta fa aki ko ia to ko la ia ka fa fonga ka pa we to ta fitu fo pa ka ba uno to ko hongo fulu na tu fa ta ke na la na to fa ha pure anga pa ko ka no pere te na ti sai te pure anga te nau unu pe ki ta wha kok toko lahi, ka pau koe mo o nie ngai whakamatala ko o mai. Ka kuk whehui a tau ka koe whoki he whakau koe ni. Wai oku te loa i koe sine ku tau nofo whika i ke hu mai moe. O haku ke tau oku ke la vai ki mo tole kau kantiteiti. Ke mo whika i bewe i whika whaingofua koe taha whitu ke nau. Ofi po hape to la taha i taha fa taha nima taha on o sla me fa pure anga ko ke te lo equation ko fika no fika I fa as ko fe ho si o ke taha ko ya e malava ai equation ko ya ke ta fa fika ko ya he to taha fitu pe ko pau pe ia alo atu pe ta o iku pe to ta naki mai mo fika I hola fan ki kulu fika I mai ma ka no pere mo ke fa ho pure anga meni hoko ka pau ku o mo oni ai pe he koe poseti ho no vere. Te nau palu ke toko lahi. Koe mea ni ala hoko e so. E wha historia fi pare mia tauni. E toko taha pe ke ti teiti. Ka hoko fui mea ko ia e malava ke toko fua taimen tau le whahako e diri ui wa whangfuru. Pare mia ne ono. Ka toko fua taimeni ke ti teiti pare mia toko taha pe. Kono ngai. Ko firi ko ni ko fofo to ko fo o mato factors ko firi ko ni ko fofo firi ni o que te parisi a grupo political pe parti ta kono fare ta mi mile ta na kato sa me mai ho gi dra mai ko ke mau to lo te mo albo to to lai fo mo I o de ke fai be to ta o I Lo slah ngai dai mia lava ho ikio al to lahi na slah pe ho ikio al to si yange o ikuna ho me king maker na no ta fo no mai ko ni mo king maker ho iki I me ko sai ko vi me ngana ka mai ho iki fi ko ni we don't want to be king maker anymore peace we want to be we ko fo di anjo e mai ho iki fi decision ko na we don't want to be a king maker anymore we want to be a peacemaker.
I want to be a peacemaker in this election. Ko hingan kia. Kapai ho te tafito ko ini. Pe talano re ta tafito pe ko hai candidate premier. Fa ta ka lava. Pe fa ta. Pe bi mai le matota. O foto ta sione. Ke ko ta premier. Wa da dia foto. Ma devo vedere parte per il gruppo politicale. Okay. Quello che deve andare. Quello che vuoi hai. Tau hiki. Babau tau hiki tau tolo. Ka ta tolo pe fo ke fika I kuna ia so. Ke filipa le mia ka to. Sorry, tafa. Aga filipa le mia ka fika I kuna ka to ko tafa. Ka pa ta tolo e fai tu de sea. Te to ko wano. Aga tafa sai. Ko me ne ala hoko. Ana la viki ai. Ospeta o vada ga tau tolo ka fonga kai. Whanau mai hoi hige pe. Koe na ku loto na toko tafa na tolo. Noko na toko tafa na tolo me tafitu ke pare mia sione. Okay. Uraki, it's done. Osia. Ka tau e bebe ke tau he hoi hige na urea koe na pehe te mau alu ke toko lahi. Pe ikai. Heki ke te a mea e lawa vai. Osia. Ka pai te hao he hoi hige tafa. Koe ua tolu ia. I kuna ke pare mia tonga e wafe ma wane ma e sione sinamoni. Ake vouti kia e toko watoro. E he toko wano. Os. Te ha candidate hala. Ko ku predictia ai mea wala e ala hoko. Pea lava pe ke upehe. Ai mea o totonu ke hoko. I whare reo ni sai. Koe vesi nene taha. Ma doi fo ke tama politiki tau ata aina au ia. E fio, ke tama ngā ue au. O koe koa politicians pese te au au ia. O koe lewa kau politiki o pito ia. E o wale kau tolu solo. E ui me koe ola. Ku toi ki telefoni holoe ke form up e ni ki kuropu ana. Koe kamata ia koe. But that's fine. That's fine. That's politics. Ai ko tano an gevesi deta. O stakai mai de veo ma wata ni kautama. O go fra amu ke to ma o hui ki na upore. Te utlata me go ni. Na ia foi. Mana tu so ko fili fra o si e solo. Na foi fili. Na hoko me go ni o wiki. But tai me go na fa hawe na fioking po wono. O la hilai a fio e ua. Pe hoko to pende. Hoko to pe ana ia ni ha ile ana ia a fio I ni ua. Na rotonga I e ua. Ko tala no ai ni tonu e no pere. Na nau zumbe, penibe, ke ne afio. Na whainga taa au pito. Ko foi fili pare mia ni ko e between hangeta te au koe wafe ua taha. Na heo koe mea koe ni. Split te hui no pere. Split te hui no pere ia. Pea anga konga ka sa ausi, hanga teo koe mea, this one was between se ausi ko mo sake, abe, ko po hiva. Eio. No split. Pana ya ole va o pau ke pau fo ke no report ki na fio ko ne ka no pere. Bueno, fusa aquí. Pana ben, ko na do ni ni. Ka na do ni ka foto o mai ni. Mo wa ke ka me ko to lahi. Ka kolo ko poini ko sio ke ho ik no pere solo. E no fram ko ke no ke unite. He ko ho ik no pere talo me mu. O no unite. Ko fo filia solo na split te ho ik no pere. Ka fo filia. Kono lolo to ne au ke me ni. Ne o mi fae ke, ne o mi fila ka ke ai o no pere. I le fa iwa. Ko tala mai ko ke na alu ke fetu o to lai. Ko koloa pe ke na ta to be united. Ne kai pe ke work. Didn't work. Pero ne ke tu un prengese le ko ni ko lo to lai pe ke o hake. E ko uhi ko me amon na ko. Ne ke tu un na ha me ni. Ken I go no against ani. Koe pau ga o ka tuunga e toko e kuringa no pere oko. Prange e me organiza.
Te ke palo te pia e to ta go tu i ai. Pra o ka tu ni to i ngo ai sai pe. Se ke lo to me ko na ho ya. So they don't want to repeat that. Ko go I kana ha to mo ko ni ke u te repeat fe me ko ya. He ko na balo hinga ko na unite. O ke ngata pe ai. Ka tradition ya ho ignore be bo ke na wada. Ai ko ta kan ko be ni ai ka ofa pe na pe ai pe ke o hanga ha to ko fa. E ka ke te te na hu e o fo ni. O to viu ke na fotutu. E ko na split pe ko ta foke ke spare one. E ua rewa ai o PM, ai o foto ke te pe foke rewa ke fa tau hosi, foke ke umea pe. Ai ko foi mea wani ko last ko foi mea fa solo. Ai e malava, se ke lahi historia hoko e foi fili ko ni. Pare mea ko ni. E lava ke osma fa tau hosi hen. Ai lava rewa ke hanga e PM ko fo o I novema o fili mai best per meihe kau kentiteiti. Pako o lava sio ke mea wani solo. O wai ni ihi e kau wharearea motua. Te nau te huk wharearea. Ni ina nau os PM, tokon PM, ni ina nau os I nesta. Ko mea ni o ko lofo ko haa ki ai. Nā whai kura hanga mau a kau tamanga au e mo loto maa, mo hao mo new blood, mo fresh thinking. O nau hanga fō he nau politiki uri, aki e. Ka pau te hu. Ma te whako hua tau o peke hak whiri aku mata. A tau whi mau ke ukau hui timi langa whanua. Ka kau tama toko lahi solo te nau toi hu, o kei lawea pe loto hai a hai. O kei ita pe hai a ke a hai. Ka tala noa mo o ni e. O kei mana tui pe e hai a na whiri a mea ia mea he nau. Nana os whiri pare a mea whaknau toleo mo pure whiri pure anga mea tolu be whia. Ka ni ihene te nau hanga o te mau ina koe ni. Ako meni o ko sio ke solo wanga ko ngo pe. I won't be surprised. Ata po kina e le lotu ai ka candidate kon de e hu fo frere. O va me go hoko ata tak fo. Pare mia fo au pito. Na te ke pare mia ki mua. Na te ke ai ke even bin minister be kai. Ko fainga klasi pa alatu ma ka tama e o fi ma pe ka tama. Ako ko I solo malo pe ki mahina tu pe ki fala blanc fai tu. Ke taha whakia e u pasalo te tau toksio pe ki ai he aho wanoa he taimi hoko. E pak moene whakamatala na ke o mai. Na e whi taimi he tau whanonga whapolitikare. Pak hoko pe whakausi ke mea I pe ko he ngai whanua ngai historia whapolitikare ngai whanua lahi au ke ngai whanua e Pasifiki. Ka ko tonga foku tau make ko ngā ke tuunga kui ai no fo me kau no pere. Ana ose nau fo I split ko ia. Nai hoko mai e ngahi to wholofola ma ngahi mea kui ni o whawhehu I ngā kau no pere ka pau ku ke o alko ngai wakapuna pa ke mai halo ako, mai hingoa alko no whamuri. Unga nai hoko hono whinga ke hui taimia na tau whanonga mai nai mahino na nau ki mo vete. Ka koe ne au mai koe ke fo I whiri koe ni koe o e pare mia koe ni whao koe nukulo tonga pe. Anga nai hange na nau ki toi whoki peo. Tu whakataha. Pako tau tui mahalo e whaos te nau kei whanonga atu pe he nau tradition koe ia. Pata toksi o pepe koe hae tuunga ia o ki ai whiri I November pako ai whi tu. Ka pau rewa e hange ko whakamatala koe whi option ia. Pe hao rewa whi toko tau pepe toko mao nau tole majority e ka whawhonga ka kai tāna ke atu me kau no pere o si ofiet na te he ua noa, ua taha, ua. E kei lava pe o whai ai CVCVE hene pehe tai nau toko lahi ai whai taha pe koe. Peka koloa pe mahina ku sapote pre angaka ko hai pe ko to e ngapa na o whai na te CVCVE. Io, automatic pe whake mea koe ia, Aga ne ospeleo hana tō he, koe ne tō pe pare mea ni cabinet, automatic e opposition ne toenga. Toenga, Pa tau whaamda tau solo ke tau sio wharearea pehe. Tau sio ha wharearea fo o. Koe langa koe tonga fo o, koe tau sio tau mea fo o. Like I've always said, ka pau o kaha mea o teke ke mao, o pau ke whai e mea o teke ke whai. E koe
Ko fiu ho mai no bito ni to bito ta hawa ki he ke la be fo I mata me tu ko fa mo ia ka pa e ma ka to be fu ta hawa I ta vi tu ni hu ko ni ave ma be ta hawa ko ia alu ki he to mai ni ma e de pria ka kai pe kwa ka po ka no pe ka wi ta hawa pe ka no pe u be fi ke ka ko ministra to automatic be no ho ko si ko no pe le nga we solo o hoko me ko ni se ko fu me en e la hoko e fre ale ko ni so ko ta po ke ki to ke o te ta fili ata o ka ba ke ka pini di ko e o fa fu kai hanga pe o tamate I ho fu tu ko to pe ha o ho fu tu ko sai fu ta minuto ki hoko me ko ya ko fu tu ko sai pa lava po ki ko fu tu ko ke sai and likewise, vice versa. Que fai pe mai kau. E na he ko tau fononga me go tau fare area so. O shutdown au bito pe ai whakaukau ia ni ihi. Ni ona ngai whiri ko fare area. Pe ke tane fu laka na tonu. Ko tau fononga mai mo ia pe tau hanga pe treat pe e kau popo. Ora tele kau ai tele fe me ni so. O ka ilo he lahi ko mai whaka ofa e kakai, e kau pou, koto kau pou. Mo tau kau pou. O te tuka ki I kau, that's bad leaders. O kuia I whatongia o mautolo. Pe te mwete hoko te hoko, ka mau te hoko whawhawhawhare, pa te hoko ko minister. O te ea hoko whatongia ki hoko kau followers, mo kau mui. Ko mau ki o take a peacemaker, o rea wana o whai ane nai. Dai mila solo go fa ia o kakai. Ke a o mo fe motu ngai family tua. I me fa politikare. Faka ofa. Ko be ko me ko it's kai ki o lava tu be he. Ha mo ko muy. Me tota profu. Kai o lava ya. E ko he ki fa mo. Ko o me ka to ko te blame ka to be ya. Kai ko foki me go fiu I ko tau toki e la malawa ke tau maua kau ne nipa whare area ngā oe mārohi ka mo ngā oe mlanga ngā oe mai whanua o whakamoreki pe se te hiwa noa no taimi e whare area I hono area e mea koe langa hake whanua mo u whakakau fo o mo lelei mo oni mo whaito tonu pe koe whakaanga koe fu iria e politiki koe tahia fu iria koula e politiki constructive criticism. Ko tau whare area tau tolu ia, ko pese te walu noa ai, o ku destructive criticism be. Ko whakaanga tuku hifo ia, pe I tau whi a whakapesi no. O ku lahi o mea ia ko mau roa, ngai project, ngai mea o lau miliona ne tae aonga, ko e wā whakapesi no ia kau take ko hiri. Nea koe whare area. So, this is 2025. Ko whi unga hoko e mea pehe. Ka tau langa ko tau whanua, so the first again. Ko toko tahakilu taha mano so, ko patuni, ko patuni mi pe taha si haina. O ko toko tahakilu. O wangi pe he toko taha. E toko taha, e fui patuni ko ia. O ku neangi, o ku neanga disiplini, mea katoa. Na whakawawa pino ke toko taha. Ko ki tahakilu taha mano ko ini. O ku na whasio kono, ke tau whanonga mai. Hangere na whanua ko toko taha waru miliona pe fia. Ko tae winga o pekei pehe ai, ko mea koe ko whamatana tu, we need, o tau fia mau. Ko ke o hinga ka kau mea mi pa fo o kato, e whare area. Ko whare area fo o koe ko hinga ki ai, ke toku a, ai hala whanonga koe, na tau hawa ki he whare area taonga, I he tau I tono wafuru ko osi. Tau ai a whare area fo o pia, pine I ke tau whanonga koe nei whare ulak whare area. He ane whe, ko mo mamata mai ai ke te au, just wolaki. Ko whaiha mea, ke mawai beha lelei, ho family. Ko mea ko toko beha ko whai, o ko whai ia, ke mawai lelei, au ko kakai, e mo whanua.
O whakaukau solo ka whiri o ki wharearea. Te wanga o hiki a whai se tesko ini. O whakapipiki lelei I mua e tesi ko te utangotu ai. Ki u hūpe pongpongi o sio ki ai, pe alahi taha pe o sio ki ai he aho, pa hū ki tu o ko toi sio pe ki ai, ke tau ke loloto he uto o whanga whatapu mai loto. Ko taki lele ia. Mana soma. Whaase o tau tala noa whake taimi lai. Ko hae whaunga te tau lava whatau atai na ia e pare mia. Mei he... Ko ngā whaka tau koe hanga koe, po hanga preanga lo tonga koe ni. Oku very tight a bita nā mata I whika. Without e kau no pere he. Pea ku... O koe tai, ngai preanga tu ki mua na e hoko pe ngahi mea koe ia. Kai ke lava e pare mia ke mao e futau atai na koe ia. Ke ne whai tūtūni hanga mea u ne loto ke e whai tūtūni ki ai. Ko hi ngaha ke ki kau pōpō koe na nau whao ake pure anga koe ke futoko lahi. Ke nau fu comfortable he nau mata I whika. Pau pehe rewa he ni ke whātaimi nā kusai ke whakafoke tu I ke pili mahe tu I ia ai pare mia. Ko hi ngā pēta ka pe pare mia ia o whiri e ne kau minister ave ke tu I. Ka aku... He kai rewa ke pōpura ne pehe pene ai pe tamai a koe ke talanga fua ke lao. E la pe pare mia whitonga e mai tama koe. Pehe rewa ni I ke whiri hanga tonu pehe kakai ia ai pare mia. Ka au te whai whaunga koe ni o kulotonga lere he tai ni mi. E lava ke lava ai whakatau hosi mga mea pehe. Ko whewheho wakai ki ai e a koe aha taimi wawe te tau wau ka whainga tuunga e lava tau ataina e tau pare mia pe te tau ki whanonga pehe tuunga koe ni ka reo ki toki au ka manga wha te tau toki lava i o mamata ke. Ko whakapapau ke kau pare mia koe ne ono, Te wano, ko la kispohi ko pekia, mo he toni toa, de pekia moia, sa suvaleni ka ma premier ni mai, mo esa keki. Ko mea ngani ke tā noi kei solo ko leadership skills, good leaders with leadership skills, ke kakato ka tama. O ko whakapapa kakato ke kau tama koe ni. Lepo, noe na ngai malo hinga na tono. Ka kou tui pe, ko tau nei mamata, I mea ko kuiga complete ko a skills I taki. Whanau no wakato, hau hatama. He koe, he kau whoki a good leadership or leadership skills ai loto lahi. Koe good leader firm. Ta tau e bebe na ke whiri, so ko mengo whisi, ka tamatake ngo whisi o iso. Ka pau ko panemia koe pa na ke whiri au hiko voti a koe. Pau mau I ai lao, pe koe policy. O koe mai u lao whoki o koe ke hiki. Ka wai bebe o koe mea whau nganga. Pake hanga turi au. Mai vas. Pau mai u mea policy, whai mea toh. O vi mau ke resign, ko I na e. O ngona mai ne ka alu ko o e whlau wina mō ke Australiana ka alu ke pāpa ke tue whua te pire. Ta o lunga ai o. Homo ha sote. Whaka mea pe. O watu atu ko I me whauranga ko si o si hanga ko I a preacher mea ko ia. Ka take ko whaamuri ai. Pehe ke, pa koe ke te whemau ke beat, solo. Masi, ai bai masi ko ngā. I kai, alu, tua. Tamalo tola. Neke ke uhinga whiri mautolo ke whakai ke kepka mautolo. Tama o whemau. Tama o whemau he ka mede. Ko uhinga uga wei swai olo ai. Ko ai pehe. Io e malawa ke whiri kato he kakai. Ai paremia. Hame urea pehe mea kakai. Ke tala mai. Ko sistem no tonga ton beka te whaleri. So ke pi e mahua pena whatau hosi. Hoko mea ko ia. Hoko. Pea vai ka hai, vai ke ne kau tamana whiri ai. O tapu ta vai. O tawhi hata. O tawhi he lao ke te huma paremia pa te marohi. O tawhi he lao ke te huma paremia pa neongo na te whiri mo tama koe ko se misi. Na te whiri mo ia ai ke whai paremia ka koku ilo ko se misi ko pestia ka pai o mai ke moi. Because Minister of Infrastructure, tiki lava paremia whai mea ko ia. Ke he ko hiko, whiri he ko hiko whiri paremia. Hoko ki loto, whakatama he lao.
even coffee e ai ke fili pare mea uhi na mo kala ke. Of course, and that's politics. Ko hai ko lava ta si pinga fi lau. Ke mari e vai nga ko ya ke fonua. E be so masi mari e tama masi e sione. Sigo ni hanga fili masi biski ha ke infrastructure te ko moi. Oi fo ke pestia. Kai go na ka wasione ka mea. That's what we need to see. Ko mea fi siwa ke kakai. E ko mea te ni langa fonua. Ko pau ko pea ko tau fi ma ko tau pe so. Kai. Whaasi ko te maha ko kon whaasi ko loto ke ta whoki mai ki he ta whaaki ko ni nai whai whoki mahino pe whoki ngahi campaigni ko lahi ia neon ko toki fufua campaigni e. Kana ke osi mea i beko ngahi nā nunga na tau whanonga mai he campaigni ngahi tufa mo ngahi hāfua ngahi mea nai. Na ko pau ke whai he kau kantiteiti ka lava ke nau ke whakatoka ngai ki nau tole hanga nau whakau he kakai. Mo mau hanau fili mga me bebe a o meke taimi na e whakailo ai ni i na mo o to ho na sea pe ko ko ngai ko loto ko ke weket ka ko he mo campaign ko ni mahino foki ko ka fonga ia ko e lolotonga i he mahinga ta fitu o si ya una tolge fie mari e ate na tolu kilu tupu he tau ko toa pai aki e nau tokoni ki he wahinga me mea ko no o sa na toke fie mari e ki mo tolu ko hufo o watu whenua mono taofiko ni ai bribe po to tong paanga mga mea ko ya o ku ke ongo i ko campaign ni o ku whaingo fua be ka mo tolu e tuunga ko ni ku mo ia tai ni mi pe ku mo ke struggle pe i ono whakahoa mo kau whafafunga lo tonga i he nau i he time campaign ni. Very good questions, and I'm thanking you for that, Solo. O mai whanu mo ni o mau whainga tā ira. O ku hange ko hafo i lova. Ma ko tu ko ke lau ko mau starta. O ko ta mau tu i mi ta hanga fulu e mu ai mau to. Pa lau re va tama. No ma ke se ko. O ko ni ko se ta mau tu i mu mi ta hanga fulu. Ka ko fa lo to nga ia. O sai be ia ko lau pe tai mini. O ku advantage na to. Ui ko me bueno ko matala ko ke puri. O ai fuka ki matu fa koroa e solo pa go la pa fa no mai me muy no office ke fetala no aki ko be men they are lucky o va ko fa no mai ke fini be si manu ia mau ki polo po mau pe to pe o mai ka to e mau o papa ko ka anga mo me anga ke va hingo e kai ko nga ke fa fonga ta po fulu fa un hingo pe ka fa fonga ke Ahora que hingo e whawhonga ia. Solo, kau ia campaign malo hingo e. Kau tangu tu mabe, kau tangu tu bebe. Kau ia hau loto meka ako. Kau tangu tu bebe, kau lao pe fuke tai nini. Kau tangu tu bebe. Man, kau foi lova kan mau fai. These guys are lucky, eh. Monu ia mon be kau whawhonga loto ngā ia. E ku amu hona hingo a fuka nao tolo he umea, eh. Aku mau mea kou fai solo. Ka whi ngata fai ngata. He ko te ko fi fatata ko ai atu ko te lova ni mi te wan mo tama o stu e mu a ke ta o fulu ya mauton kau i kai fra fofonga it's possible so o malava pe ke ikuna ai aku fai ba campaign ko tau be ke rao ba pe ke fai ke wi ko soko na se o stu ke ka tama ki tu mau tau pe ke lao. Ka koe mea ni ko be. Ai me foi lao eu te o mai o feka. A koe ai ke mau fe au i fe. Mo kau tama ko ni una uslava na tolo tufa tolo kilo ni mamano. Neo ko pa ang mentao ke vahenga. But their names are always pop up in people's dialogue, in people's thinking. Kaki asa hingo ka fo asbama ikai asi pe hingo ko mo lo tonga pa ko na mo ia pio ki na tolo pa ko fa pio ki hai mal pe na aho uliri wa me ko ya solo ane ko no fa ka pa ke me ni solo tanu hala infrastructures ku vatange ko no fa hon fa ka ki solo pe ka huki fa de alea
teu teke, teu whinga e mea koe ni ke whukepeheni. Ai ke mahino, koe u mea koe ni koe upolo kalama ngā ue. Ai pure anga. O kui kai, koe u mea ini, ke pehe, koe whawhawhonga sai, e whawhawhonga koe tene lava tamu katoa halano wahenga. Koe whawhonga sai, koe whawhonga tene lava tuwha tangei katoa wahenga. Ka tau hikia, o whai ha mea fo'ou, mo ha mea sai anga no langa whanua. Ai ke mahino koe polo kalama ngā ue, ai pure anga. Koe kia kau nothing to do with good member of parliament. Upu mea koe nika su polo kalama ngā ue, ke hangea ko nusilana. O ko claim e hata la vahenga hena, he claim e utano e hala mo mea ke mai, ma uhane krediti hala, whaka ma, and again. Usa ia no akfo irea koe ke mamafa ke ma, ke mau ma. Kono ngā e ake fu polo kalama ngā ue, koe mea whaka campaign. Hala mama, whaka po uri fuo loa pau whaka ma. Pato ki o ia tō e whaka mamafa, o hange to kua ka whawhonga tika ia tamapehe. Ai o se tao, te kia whawhonga tene lava liu e tuku hau. Te kia whawhonga e alo state tala mai. Sai, ko taime kau income koe, ke arifu e nau tax na tolo pe se pe e fia. Hala ke asma ku mea pehe. Te kia hata haia ke hata noa mai. Ko tau kau senior citizen, o stonu peta o nima ke olunga ke hanau kati. Hange ko kou kati kua nusilana. Hanau ki kati. Tau kamata ki pia tau hala. Kena wate ke panke o alu hau koe fuki o alu ki tua, skip it. So e ka ke security, taki ko e security push in ko. Ke skip ai o alu ki panke. Te ka tau panga tau turia poko hau electronics connections ki ai u discount ke subsidize e pure anga mo ya. But at least pa ta hau ma whakakau for all. Kai tōku a e ope o whai e fu mea, mo more taimi e whare area, hanoa rea e mea koe polo kalama ngā ue. No, mata no me aqui mo hiki me age ele bolo koe pe mo tunga tonu foi tala tano he ako no policy tano he mo ui e solo lo be from matala ka me ko fare are ko fis mama tawa pe te hu ki fare are pe te no foi to fare are o no solo tala no ko ni ko termine e live me ko fare are ko no tano hala no me tano infrastructure ko alo ki liwe station ki te fa no via. Maria pita pa ko hange fo ke tau tala no ke campaign da ni mi va su hange ke fa tau si o ke TV murin ke fa handicap match o ku o si te ke fa va inga e was handicap pe va inga to ko wa ma ngota ma ko fa to va ko di malo ko no pa tala no ko fai atbe ai fa Maria ko ni na kwa me ke loto ke fa ma popo ke ta proclama ta to ki hoko te wika hau. Malo pe solo ko fa malo ke proclama mo don kainga pa ko ani pe ko me ko fa kore ki mo mo fa mo bre ko to ani ka pa le mo fa kau ko tu tu ta fi mo fa kau solo tu mo ke ki hawa do be mo ki fa no ko ni e kainga o ko kambata ai fa ta ha ki ngai kolo apang ai ko vias pure lului fitu to noa kamata e holo i seswe slena to taina tonga o new toa kamata e hafa e valu ko fra fe ia tu kainga tamare ke mo me amai mo ke holo we slena hafa e valu ke tau ia i pe mo le ana e ua mo polo kalama e frale le ai e ku kamata ko e ku hukitua ke ko ngai kolo e pe vias pure lulu ni ma a new toa ya aho no ai ka to pure lulu ia fitu to no a fa ya ko a flight te ba weekend ni te tau i manuka i holo we sri na ai be e time te tau be ko half ai valu tau ki break le ma to na ki ma sapate ta hoko tu le ba ki na to ka moni te we ki ka hau na to ka moni te holo we sri na kala fo o mo makaunga i tu site holo we sri na ai be fitu to no ai time te tau be pure lulu te tau i nuku reka half e be ai valu holo we sri na pe i he to pure lulu te ma poia te volo fitu to no ai be i holo we sire na ai be pe a pe foki ki he a flight ki ka hau ai te tau i la paha ko i a tafa ia tau i holo we sire na we la paha a tafa a flight ki ka hau ya malolo le to rat mo sabat mo monite pe tau tato ko mai ki kolongani
ki kolonga e holo ses katolika i po tahavalu o novema ai ko e po tu city ko po pe ia tari e lao ke fausia e campaign fi fare ai kai malo bito mo be mai fa ka ti modol kamu be Malo bito fas, fa malo atu he lava e ta proklama he honi fa malo atu ka te modol ko dobe mo mui mai he proklama i he proklama ko ia fas mama ko candidate figa ulaki o tongata pongful pe mo amanak lele atu ki he fili te mo fa hoko i novema ke hua ia fas mama o fa hoko ngahi palani ko dobe o ku fai ke ai fa tala noa ko ia ko mo po uria tau toki hoko ta pongpong ko ngahi proklama ka pongpongi e toki fai ke atu pe e ko te mahalo pena o sanga pose atu pe ai proklama me monit ke falaite e ai pe taime ki liliu holo ai taimi ni ihi ko ia e ku manatu lere pe proklama pe mo lere pe mo na ngahi pe tong holo mo taimi ko te na a ke u kolo pa ke mau fenga ke te ki readjust ai taimi ko ia ka ko ngahi proklama ka pongpongi hoko atu o pongpong ko tu ko pongpong ko e honfulu pongpong fa hoko proklama ko ia komiti pulelelei e fa hoko ia i he kai to pule lulu ia. Ko pongpong e whahoko a pongpong he te taimi hanga fulu pongpong e proklama ko conservative common sense pa mo te weta akau hoko a taha ko e proklama ia e whahoko atu ko ia a whawhango sai o ne hoko ai fitu ko e proklama ia pa mo e candidate ko ia pa me i tonga tapu walu poasi whanua e whahoko atu ia e whiawha pongpongi pea ko e hoko rewa ai walu ko e programa whatwhanua ia pa mo Ex-Minister Policy. Ka mo pouria, tau toki whelongo aki i he taimi ka hoko mai a pongpong.